Bravo, yes. Sesler
А тогда уже сдали мне. Меня Вадим, знаешь, как бы приедет, сказал, чтобы его забрать. Я вам это передал. Слышали?
7 saat ishda bitirib boramiz. İkinci loyun şovu devamlar.
Beni tanımadıysa kimse de. İşkence olaylarının faydasına devam edelim. Aktif olmamızı gösterelim. Telefonlarında koyamıyorsun mu? Onda bitti şimdi. İyi ya. Нам bu yakta. Payda bu yakasın. Телекамеру нам надо вырвать. Как здесь стоишь? Здесь пленка. А там снимать что ли? А, там у тебя камера стоит. Сейчас давай. Devam edelim. Aktif olun. Mustafa Özcan. Devam.
Ayağı çalınıyor bir tık karına. Belgrad Yönetim Bağdat Yeri. Kamal İzleme Müşkeriş. İleride Avar Muhammed'i Muayet Geldi Nabi Yazallı. Graças a Deus. Grande, papai. Через 12-15 минут готовится Лаишева Армитис. 15 минут Лаишева Армитис готовится до другого. Австралия. Здесь 15 минут пока отдых. Сейчас.
Sakat gol atacak. Вообще? Вчера, он дал. Yok bunun altında kere. Yok bunun altında kere. Yok ne kadar Yok ne kadar ismi var. Hey ortada. Ben karşıdan para varsa öyle. Yastığına göre. Asıl bu kadar. Nefesi göre işleri Berbeda yolda Niye bastırmışsın? Oradan görürsen.
Итак, на которой встречается вторая полуфинальная встреча. Команда Лаишева 1 и команда Рамидиса. Победитель этой встречи выходит в финал. Прекрасная команда выбрала за третье место.
Все, вы попросили, отключили. Сейчас вентиляцию отключили. Я не просил, они Thank you.
Общий шумный бар на Курмиве. As another
Иди покушай лучше. А? Bak ona otura ver. Açsana da iki balon var.
Sevgilimizin ilgiye barışmanın sonradan hareket.
Secretaria de Educação da Foundation Leon. Saúde. Bunlar bir iki tur değil mi? İki çiçek. Kaça alta kaliteye gelmek. Tanrıcılık kere bitti. Mini bilen tanrıcılık kırıştık. Sıkında kırışmadan bulmadı.
Захват, потом стойки, после этого все стойки и борьба. İzzetleri sıfır görüşüyor. Yegeni sıfır. Thank you.